Tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga whaapoponga o na tamua i nei aso. Ua toi whaapopo i nei leisi se fululua aso mo tangata o umia whaasolitu la whono. Nia upenga matautia la au malosi mapulufana e whaafo ia tuai le ofisa o leo mo le whaatama ia. O le talsanga whaalawa i tele lea e lua masina atua lava na tuai le whaitalia i tangata mai lea Samoa mua au kuso le stolus fulo setema e avatu iai ma le wha mea alofa o le pepa tala o loa ma ia ta watu ingoa mo le wha matu ina ne o pepa tala o loa. Peitai, o lea utoe fola mai neil mtanga aluenga o leo mfalpui le tu watu ilea so se fulu lua o ke topa e wha amutai lea wha amoe o le avane o la au malosi o umia wha asoli tu la fono ai o le alea ini fesili. Ia momoli anela wa upenga mtautia i so se ofisa o leo la tane, po le so ta iane le ofisa o leo mo se so soani, ai le aise fa salanga po ni fesili, ai ta uole ngā lue fa atasi mo se sa mo saonga le mua pe ona ta ua, e le itu la wale ofisa o leo. Inisi o tala, e ilo ai le vai so nei pe to i eise swinga mai il komiti o ta penanga o le fono tele le chokam fa tau le tapunia, o le fasi awala mai tau mesina i mota a i le pensula i mulnu. Il no fuanga o le ausu ai le fono mai le asolua tasi lua ono o kitopa. O le tapuni ai o sa vaenga o le awole tele le tau langa mo sa taimile tu mau. Fua i le saonga le mua usunga fono o le chokom. O lo ave iai le whaata awal mtanga luenga o leo pe on whailo al komsina o leo. Au apa au longo i tino Filipo le whailo ingam tu stala i le lua vai aso taluai. Peita ai o iai fo i ona po na talu, o le a afiai feo inga lau tele, ai o le afianga o pisnisi le vaenga o le awala mai tau me sina motaa i le penisula i mulinu. Ele ima ustata wawano le ministau awal tele, a le malo le fionga olo a foa fiti va ai ona o lea fuafuanga, peitai, na ia tau i le talamua media. Wa ia fautua ina le komite to e tanga i le lato whaai unga whaatatau le tapuni o lea mga ala, talu e tele pisinisi o le a afiai pe a whai e tapuni. O ta ua foi e le whaiwhaiva o whaataua nei e le maketi oi ai tae ao i Savalalo. O tangata whaatawia e oso atu i le awalo le Beach Road lea o le a tapuni ai maise o le mga ala lea o lo o iei maketi whale tari malo, whale o loa, whale ainga o papia. Pisinisi whaafia ai tangata, pisinisi kesi mo o ngā umu masuau umo pam kesi o fisa maisi au nanga lau tele. O le whautuanga le minsta ia olo, wali putia le tangai iai o le komiti i le vai aso nei. E ese mai tāpenanga tangata Samoa i New Zealand mo le malanga atu o le fas i le masina o te sema mo lo naso whanau tolu tausanga. Ai wa ave aile lato whaata ua i le aso toona i nei, aso lima o ke topo o le sailinga malo a Samoa i New Zealand o le dina, e whaia le Ota Huhu Rugby Club i Aukilani. O whaeloa mail so upol wha moe le sunga tele ai Edwin Puni. O lo o maua tike re onos fulu ta la al tangata po le lau e ono se lau mo tangata e to a se fulu. E mamafalta moftanga mawhaafia inai oil wha ili lau i loa le oats. Na ia sauno fo il nei wha moe. O lo o whaia i masina ta itasi e langolangoi i le pili tau wha ofio tea nau tu yono. Mo le toe whaafo i mai o le citizen i New Zealand o tangata Samoa sa to e sea i le tula fono le tasiva valulua. Sa unoa tele ai pau fo i leo le tulanga. O lo o mawai nai se leni e whaatino ai talinga malo o lo o whaasolo pea. Ma vaenga wha upwhai whaatal sanga i nai le langolango o mo le sa ilinga malo a Samoa i New Zealand. A whai o fuafua se vanga al maftanga lo ainga po le maftanga le kale sia le weekend. Sa unoa tele ai whaafsota i atula na numero le olua tasi. O nota si valu o whalua monia tau tickets po o sau tau lau. O lo tau sao ta ua fo ilea, mo le tātou wha moe o lo tamu whainei e pei o nā ungani mai te whono le sunga a tele ai. Wo o ato i tono ko lisi i le atunu u le a ungani a le tamaita i talavou na maliu talu sawanga na whaia iai e lona i a lava tama. E tupul wha le tonu leo a onga le tamaita i talavou stasio ko lisi ia ana. Ma sa i loa lava e lona tina ma lona grandmother whale tonu e peo na mana tua e Sana Rosa le ata a toa o le sawa ngā lona tama whaasanga i a te ia a oa onga kolisi lato i tu malo. Mai u ina mai tangata ai e le whaatasi o na tupu le nā tūlanga ma moli mawina e lona tina ma le grandmother i le tō manga.
Mulimuliane sulu whaiatu le Santa Rosa i le tō manga ma avatu i le whalemai ai ua tuai lava. Peitai, o le aapa atu o le SVSG i whanau talavoi to tonu o kolisi a le e whakasai ma lua fau ma le kolisi a Katoliko Roma le St. Joseph ma o lātou pūlenga. Ina ia tāla i atu le tā ua o le sila fia e whanau talavou o na tau la mua ia lātou o na una ia le whaamuta o sa wanga i to tonu o ainga. Awane i whewhewhe whaailoa sa wanga e maise i le taimi talavou o lātou soifua ma o atu ina vea lātou ma mātua ai o whaawau pēlo lātou te te atu i le whaatupuina o sa wanga i to tonu o ainga. Sauno ai le presidente o to manga sili Niulina Jang o le tā wale nao le whaau fia ai o whanau talavou i le taua o whainei whaasanga i sa wanga i to tonu o ainga. O le misi o naola a Santa Rosa i le sifulvalu o na tausanga na maliwai o whaawawel to manga mo e popua ngatia e le ngata mo whanau talavou ai o nuuma e ka le sia wa iai o na suli tamoi. Taimi nei la ta le selau whanau mai le pepe i le sefulu valu tausanga al matua lo o tausili Campus of Hope i tona i mato ma whaatali le whai unga o lato mta upu whaaltu la fono. Ai o lo tatangi pea le i uleo Santa Rosa e manatu ai pea ia ngata ia usawanga. Tala tuli loa mai le whaamsinonga wa tuu ile aso ono le masina whaua nove mai la wai le whai unga le whaamsinonga whaasanga i le tangata whai ngārwe ngā le malo. Lea waia i o e ina o na mōlianga o le umia o fuala au whaasaina. Na maua whaatasi ane le a li i masita maita i mai malie i leo so whainga a leo leo i le masino yu Leilua o lua wha. O le tausanga nei ma tātou lipotia muamuai peitai. Ma le tātou pa angal whaamsinonga i le umwhai leo leo na whaamaonia ni mōlianga whaasanga i tamaitai ai o talia le whaamsino Justice Roma tāsanga leo leo e whaaui i tua isi mōlianga whaasanga i le li. Ma tofa ile la wina o lona whaasalanga i le masina fau. Whaftai lau whaafonga i le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoi fo ia.